ting Erasmus, CA+, anto Iberostar. Anto din programa ni nanta dunabo estudiante ng chance di APE papor hasi stage internacional. So afo di Aruba, din Europa, porta Spanya, Mexico, Irland mes, anto ami aqui pa bay ku Erasmus Plus. Anto Erasmus Plus ta din België, Irland e Spanje. Ami na APE mita ICT student din mi derde jaar of din mi examenklas anto din mi derde niveau. Anto ori door ku mi quer stage voor para ganhar mais experiência, hai uma ervaring diferente, quero sentir diferente stage plek, den full outro environment, den full outro medio ambiente, com cultura diferente, gente diferente, anto wak ki kung anang ta traha, kung mane mas avançada nanta den tecnologia ku área de ICT compara com Aruba mes. Agora aqui me den maneira de drive DJ, agora me sinto confortável, eu sinto mais ou menos acaba um trabalho para mim, maneira me adaptar para mim. Normalmente den semana que me stage, me sinto maneira me drive, me landa mainta, me toma me trein, toma me bus para me chegar na minha stage plaats, que na escola. Anto mita kor mi stage, mani mita trahe nanang na lugar nang ko ama stage anto na Aruba anang maneira mas anto nantin server que essa nang mas de nang lugar mes. Anto e verschil ko mawak kinanang compara ko school inanang ko aqui nanang, mas na verschil ko maioria de nang konang ta run via cloud. So nang noting hopi na school noting hopi server pa traha user que sai nan ture ko nanto run via cloud anto nantin parko siriba server aqui nanang pero eta musta toch wel diferente anto mane ta sinti toch level de advance ko nantin kinanang compara ku unda nang ama stage na Aruba mes. E mucha nang ku decidi pa aplicar pa bay international eta dona nang full chance pa challenge nang mes pa por by den full ambiente novo para quebrar o cycle que portanto não tem normalmente na Aruba para bo baiafo para bo echt bo conhecer gente novo bo por improve bo networking as in conhecer mais diferente gente de outro país não anto babawa com na cultura tá com na move que sei não anto baiendo afo é sei por ajudar bo hope pessoa sei também por ajudar bo decidir se estudante que vai estudar fo é sei por dona nang isinti pa nang ta siguro pa ora nang bing sinang kiar si studia a fota algo ko nang echt kiar.